Karongo ai te ihi me te wehi o Ngāti Porou wāhine I te whakataetai Aotearoa Riki Māori 2024. A tēnei te tū tuatai I ngā kaipara no te tairawhiti, kua uru I te mura o te ahi. We've had a lot of us come from different places, but majority is from the coast, from Te Tairawhiti, so yeah, really excited to see us play out there, give it a go and just have some fun. Holy smokes, I'm no joke out the bullpen, bringing nothing but heat, leave you hanging like clothespins. E rima te kau ngā kapa e whakakanohi ana I o rātou whānau, hapu iwi o te motu I te whakataetai Aotearoa Riki Māori Tuakana, ko te kapa Ngāti Porou wāhine tētai o ngā kapa wāhine e te kaumā ono. Ko te kōrero nui kei a tātou, ko porou koa, ana, ko hamo te wahine koa. Nā rira, koira te āhua e whai ana e tātou, ko te whakakotahi I ngā uri tonu, ko te haukainga. Tāhua kia. Moho tonu aha, tūturu a Ngāti Porou mo te Pūkōrero, kaha rātou, nā rātou I whakahaere kia tai mai. Nā wāhine, nā tamariki hoki, a apima, a nehema, ko rātou re whakapau kaha. We rock, we rock, we rock, we rock, we rock, we rock, we flying up, we taking off, we flying up, we taking off. Ko nei hoki a Ngāti Tau Ngāti Whāua o te aroa, kua tai mai me tō rātou kapa tāne, kapa wāhine. Aha koa he waiwai tapu rātou ki te whakataetai, kua puta tonu ama te ururoa. Oh, just mana, just pride in who you are, where you come from. You know, the result doesn't really matter, you just give it your all. Oh, I just hope, you know, in 20 years' time we're still having this conversation, you know, just carries on for their kids. I say to them, if we do it right, hopefully your daughter, your moko, all of them be in this. Te mātou e nānei e nā hapu, I nā whānau, e hia na ki te whakauru mai a hapu, a whānau. Kai konei tonu a piki au e nari, kai konei tonu a te arawa e nari, ana, kua ara mai e tahi o nā pika. I te tau ko tai mano iwarau toru te kaumā whā I rāhui pōkeka, I whakatūria te puari Aotearoa Riki Māori tuatahi, hei whakatinana ngā wawata a te hapuri Riki Māori I taua wā. Ko tonga māhuta te tai o ngā memo o taua puari, he tama anō ia kengi māhuta po te tau te wherowhero te tuatoru. Yeah, we've got a lot of good talent down the coast, and to have these opportunities like this, these tournaments for us to broadcast our talent is massive. People are engaged and want to be a part of it because it is more than just sport. It's valuing who we are, playing for who we are, yeah, just getting the opportunities but not forgetting who we are. Ko te reo